Lila bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda enhlana sazansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Siyathobeka siyabingelela emhlabeni wonke jikelele, ngabe ise-Afrika ngabe ngaphandle kwe-Afrika. Sifika cababa khona sibingelela iBlack Life TV, igama lohlelo-ke impande zama-Afrika. Igama lami King Sicaka, ngwalapha kaluqa. Ngithemba ukuthi-ke abantu baphilile ekhaya, baqhubeka ba-subscribe, ba-like, bajoyina nje baba umndeni okhulu usuku nosuku we-Black Life TV. Asingene-ke sizwe ukuthi namhlanje odabeni lethu sikhuluma ngani. Ngishilo eqaleni ngathi sihamba noBabugasa, namanje sihamba naye Babugasa. Silanda abantu abazothula ubufakazi abazosho ukuthi basizakale kuphi ekhona naye bukhoma. Ngoba imvamisa basenda ama-message, siforda ama-message, hayi sithe kulokhu ake sishintshe ukwenza sibalanda abantu bezoyikhulumela bona bukhoma sizwe ukuthi kuhambe kwafika pha. Siqale ngokubingelela umkhulu wethu uBabugasa. Baba hey, thokoza siyabingelela kubabukeli beBlack Life TV, sibingelele nakubaphathi bohlelo. Sathobeka kakhulu baba. Ngiye ngakhuluma nawe phambilini ngibuza ngempi ephakathi kwenu nabelaphi abanye bendabuko. Kodwa ke kulokho ake ngibuza ngento ethi uma umuntu efika kuwe ethi Babugasa ngiye kubani obaba bagagula amagama ngaya kubani wangangenzela ngaya kubani, wona njengomlaphi uBabugasa usuku ungenelela kangako entweni ayishoyo yokuthi ulinyaze ubani noma wona ungenelela entweni asuke eze ngayo, ngoba kukhona ubuxoki engibona kuvumbuka la phakathi kwenu nabantu enibalaphayo. Khehla lami wayibuza impini. La uthi nakuyenzeka umuntu yababa bagagula ngamagama. Athi mkhulu ngiye kubani kangasizakala ngakubani wangidla imali engaka. So la kaGasa ngikutshele mina ukuthi ungichazele mase sengikutshela ngokusebenza kwala kaGasa. Uyayibona lona. Ngoba uthotha omunye ubesuke kakhulu ngizokuchazela nje into ekuyenzeka emsakazi. Kunomuntu okasuke uthotha ufonile athuza kuwena. Uyabona lona. Abanye ngicase bebe u3 abantu ngibasiza uthotha usedliwe imali usesole namali ogibele. Athi umuntu bengiza kuwena babugasa kade efonile athi mkhulu sengivelelwe inkinga ekanje. Yabo. Ngithe ngihamba ngiza ngalapho nje bade ngithe ngiyeza. Mina okubalekile khehla lami ngiphume kancane esihlokweni. Okubalekile mangabe ufonelwe wathi uyeza. Ngiswe ngilindele i-call yakho ukuthi uthi mkhulu ayisengifikile endaweni ethile. Angibi nawo la ngizothi mina ngifonela back. Angikwazi ukulandela. Uyabona lonto. Ngithe usokuphi kanjani. Bayazi abantu esesebenzisana nabo, abantu abakubafela kaGasa ukuthi ngisuke ngibaphile ngathi hayi okay khehla lami ngoba uthe uyeza. Ekseni mawufika usuyongasisa. Abaningi khehla lami kuyenza uthola bahambe bukwendleleni. Yabona emafonini la bekuma TV. Sengothi ngiyezwa ngomuntu uthothi ngisitshethe umunye kanti ngitshe mhlawumbe lo muntu ufikile ngisebenza yena kanti uhambe kwaya kwenye indawo. Ngokuze sengifonela ntambama athi mkhulu sengidliwe imali ekanje ngithola abantu bazongakhela imali. Hawu na kanjani imali yakhiwa kanjani? Hayi bangithathile bangenza kanje. Manje angisenawo ngisho nemali yokubuyela emuva. Uthothi hayi manje lapha emuva kumuntu asukele kuyena. Yabona lonto usuke ethuzwa kaBabugasa. Sengikhipha leyo mali uthothi umuntu sengimphindise emuva sekuba indleko zami. Yabona lonto. Abakuvezi kodwa lokho masebebhala social media lapha. Vele kube ngazi ukuthi inyanga nje abela bendabuko bonke bayefana. Yes siyavuma. Kukhona la kubona khona akhona amaqili kulento yobunyanga futhi ayinqwaba. Angeke yabo nje thina sesishuthe kakhulu siyawazi amaqili singabiza amagama ukuthi lo baba ukuthi uyeqili nalo. Kodwa ngenxa ukuthi asikho emkhakheni okudicelela amagama abantu phansi sekugodle lokho. Uma sebebhala social media baveza ukuthi abelaphi bebhale i-comment yakhe ingene la kungene ivideo kaBabugasa. Bese singa understand ukuthi ukhuluma ngoBabugasa nomkhuluma ngobani. Ake sizwe kuleyo point ukuthi ikuphathe kanjani njengomlaphi wendabuko uyithola uthetha amacala ongakwazi. Khehla lami kona kunzima eminyangeni ngoba ukufela amanye amacala abanye abantu. Uyabona lonto. Kuyenzeka ukuthi umunye usenza ezinye izinto ngenhliziyo. Usefuna ukuveza ukhala kwakhe, usekuveza kwenye indawo kade lemali kwenye indawo. Yabo. Kakhulu kanjani lento engiyishoyo nje. Yabona mayesesho laphana, mayeseveza uveza mayesefona leyathi kade ngicela usizo kanje kaBabugasa wangabe sakwazi ukungisiza. Uyayibona lonto. Kanti wena ongakhulumanga waqondisa ulimi. Omunye ukathi ukhuluma naye ezocela usizo athi mkhulu sengidliwe kanje. Yabo. Uthothi wena usefuna ukuthi umenzele nje
free mahhala uyabona lo kanti lokho ukwenzela abantu mahhala sigcine ngoba umuntu esuke eze la ekhaya sikwazi ukumsiza kuleyo nkinga asuke ebhekene nayo yabo hayi kuyezwakala mkhulu asingelo dabeni ke sizwe ukuthi sihambe lisethu sosuku namhlanje lo othulethe umfakazi uze ngani sesisabona Sawubona msakazi wami njani? Sikhona njani? Siyaphila. Ngani yakwethu. Angifuni ngeke ngasho ngathi angifuni namhlanje ukudela amagama ngijwayele ngoba nasifuba emagameni abantu vele ngiyabhadla sini. Kodwa namhlanje ngizowagodla ngoba nakho kukanje. Ake sizwe udaboze ngalo namhlanje. Msakazi wami mase yangazi uzoqala ngapi ngendlela engineyinkinga ngazo. Kade ngineyinkinga ngazo. Bengingalungelwa yilutho nje. From family nje akukho kade kulunga ngithola umsebenzi umsebenzi wami mhlambe yabo mhlambe mkhulu 3 months umsebenzi bakuthiwa kunama short time imini yokuqala retrenchwa imini yokuqala bonje wokugcina ngitrenchwe last year ngoFebruary yes so nje akukho ngithi ngiyazama ngivulana ukuvula emakhaya kudayiswe ukuze phela ngikwazi ukubeka isinkwe etafuleni ezingane ziyafunda hayi kuze kubole khona endlini lutho nje ingcono abantu bazibadlule bothenga komakhelwane kodwa bayabona ukuthi ngidlalile la ngiyadayisa lutho angiphathi kobaba ke hayi bandla baba like umathandana sengize ngavuma athi omunye athembise nje kini mangiyakini ngiphatheni yini edinga ekhaya umkhwekazi wami kanje hayi phela uchaze phela umuntu isifazane uthi ekhaya kwenziwa nje ayathembisa impela ubona hayibo yaphela isonto yaphela 2 weeks inyanga yaphela inyanga hayibo akasizi manje uyabuza umuntu hayi ngiyeza kuphela kanjalo awu so yena inkinga zami kuningi but kuningi futhi ubamba uyeka nje lapha nalapha sengize ngathi ngase ngithe ayi ngiyakhohlwa ngicela manje ngihlalele izingane zami nje ngoba waze wahamba nobaba khona ubaba useqalile kusami engathi uyathembisa impela no ukuthi mhlawumbe wayothi baba wakhokho wasekhaya ukuthi waphele lapho kwathiswa yini ke angazi so nje bekubheda kufuna uqamba ngiso njalo bekubheda ngase ngikhona ngiyalelayo kuba Bugasa ngamfuna uBugasa ngaze ngamthola ngafika ngalibeka udaba lami ukuthi into eyangimangaza kuyena okunye ngakuzwa ngaye kade ngamtshena ngakona mina nanokuthi lo khona ugange ngenhlabathi amathula sekhaya idlozi walintshontsha so lisebenzela ifamily yakhe mina nje okwami kubhede nje uphila ngaphansi kwegobongo nje elingekho empty nje ngihambela nje so ngathola usizo kwaBugasa hayi wanginikeza amakhathakhathana-ke ngalwanisa wafika lasekhaya wazoqinisa wazofaka iy'khonkwane ngabona hayi kwaqala kwabuya manje sengiye ngibangwe ngisho amafemu engifonela kube yimina ngidicide ngeholo-ke phela ukuthi lo mlungu ukuthi ngizohola malini nge-hour lo uthini bese ngiyakuloko hayi ungibona nje ngiyimhle kanje naye ngoba nje khona la ngibambe khona ngubaBugasa nje Nkosi yami ngiyayibonga uyabamba kodwa entshebeni nomsaba hayi ngihlelike manje khona ngihleli kuyena ukanje ngane yakwethu khona le ngihleli kuyena-ke manje hayi futhi hayi siyaphambili hayi siyakudipenda wena uyena ngisazomemba nje Black Life mase kuthiwa ngiyashada sibiza thina funa ukufika sesho ukuthi wena nangubaba wakusebenza hayi phela epepisa hayi ngamtshela ubaba phela kazi nokwami nobaba lokho alright Bugasa nalo udaba seliseyithebeni sesiyalusho la ukuthi kwahamba kanjani ujabule manje uright mhlawumbe ake sikhulume ngale part yokuthi uma umuntu ephandaniselwa ngokwedlozi etshotshelwe idlozi suke kuyinto eyinkinga kangakanani umthetho isikhathi singakanani Bugasa ukulungisa leyo nto khehla lami kulokho umuntu mesuke ephendela abantu abadala kuntshontsha idlozi kusuke kunomuntu wasekhaya emndenini uyabona le nto osuke kosebenza amathuna wathatha inhlabathi zabathuna wasebaphendula ukuthi abantu abadala bapheke yabo wakwazi ukuthi angene nalapha ensileni zakini yabona ngoba phela umuntu mengabe ezokwenza lonto akavana asuka lapha emathuneni usuke enazi izinto azokwazi ukuthi azithole achibiyele ngazo bese kuyima ethola lokuthi akwazi ukuthi aphendule abantu abadala ukuthi babheke bona so bayazi abantu abaningi mangabe kuukuthi uthi mkhulu ngicela ukuthi ukuphakama
ngabantu abadala basekhaya ngeke ngitshele ukuthi awukwazi ukuthi uvana ukwenze nje lokho uyabona lo uma wenza lokho kumele ukhuphule umuntu oyedwa udose yena la emndenini okuyena ozokwazi ukuthi akusebenzele awukwazi ukubathatha bonke ngoba ngale kathi ubathatha bonke zisala izinto sebese ziyabheda kulaba abanye uyabona lo manje umama ufikile wafika wangikhalela wangibalisela wakhanyisa ngakhanyisa ngako ngoba useze wabuya waphinda wabonga esezokhokha kahle ngoba la ekhaya sakwazi ukuthi sihambe ke manje somsebenza kodwa la kababa uGasi insebenzo yakhona iqala emfuleni safeza samlahlisa sesiyabuya sasisivula inhlanhla yakhe sayiphakamisa sesiyasuka ke manje sesiya ekhaya ngoba umsebenzi wakhe bomkhulu sesiyoklina ke ekhaya sifike sikline egcekeni siyaklina igceke lonke ngentelezi ebulala zonke izinto ezisuke ezimbele phansi imoya engalungile esuke ingaphakathi egcekeni saklina zonke izinto sasiyabuya ke sesiya lapha emathuneni sengithi akawuchela khona ke ngentelezi ezobulala ukuthi umuthi ufe emumva la kade ulokhuzwe khona yabo bathe masuka lapho sesibuya ke kwayima sengimtshela ukuthi kuze singeniseke abantu abadala ke manje ungabe usababiza ukuthi ubabiza bonke asike sibize labe kuyibona abasobe beqondene nale ekhaya abasuke besegate ngoba khahla lami bayazi abantu abaningi nabantu abasuke benolwazi ngisho ngasuka manje ngohlala eGoli mangifika eGoli ngifike ngakhumuza ayikho lento ukuthi sengiyosuka ngize ngiye le eNatal ngiye koLanda ngoba naku ngisuke ekhaya elikhulu ngiyolanda abantu abadala ngifuna umuntu ozongithathela abantu abadala abalethe la ngezimo zokuganga kwemndeni abantu abadala basuke bekhona khahla lami la egate belento ukungena ukuhlanjululo ukuthi bangene kunendlela ke mobangena abantu abadala kuba khona ukuhamba kube khona izimbuzi olushayayo lokubahlanganisa ubakhulumisa kodwa kumele uqale uklinwe igceke mase qeda uklinwe igceke sekuyaba sekuvulwa amawindi izindlu zonke kuyashanelwa igceke kukhanya egcekeni sekuyabuya ke lapho sekwenziwa usiko lakhona ayisulu ke sekuyenza ngosiko lakhona elihlelekile sekuphunywa nalembuzi sekuyiwa lapha emagate yabo sekuyokhulunywa nabo ke labantu abadala ukuthi njengamanje siyacela ukuthi ningene kanje uyabachazela ngoba usuke khona umuntu oyinhloko yekhaya mina okwami ukuthi ngibe seduze ukuze ngikwazi ukuthi yonke into ngiguide ukuthi yonke into ihambe kahle ngitshela sesenza kanje wenze kanje kodwa kukhona lo umuntu esuke umnikazi walo umuzi lo yabona angikwazi mina ngiyinyanga ngifike kakho ngishisa impepho lokho okwakho mina kusuke kuuguide ngamakhubalo lawo nanokhamba lokuthi okay naba abantu sebekhona sesiyabahlambulula siyabahlanganisa sesiyabatshela ukuthi abangeneke sesibafaka phansi kwekhaya yayibona lona sathi qhubeka ba ngasesimenzela lokho kumama hayi emva kwalapha hayi ngezwe ngaye ngamtshela ngathi khona amaphupho azofika kuwena nje uzobe njoba ngiqedile nje bazokutshengisa bakutshela ukuthi bangenile bangaphakathi hayi nangempela izinto emva kwaloko zaqonda mina ngifuna ukuthola le babugasa mhlambe ngoba uke wayimenshina nokuthi bengingahlali ngisho abantu besilisa even nama-friends akhe bezwana nawo manje sebexabene omunye bezofika kuwe babugasa athi babugasa ngifuna induku ezokwenza ukuthi abantu besilisa bahlale noma mhlambe ngithandeke kodwa yena ufike kuwena ngazi wona wamvulela ukuthi inkinga ilaphi lapho unede walungisa lokho kwaqonda yonke into kubaluleke ngani ukuthi umuntu alalele wena njengomlaphi nokuthi afike yena asho ukuthi ufunani khehla lami kubalekile ukuthi noma ungitshela ukuthi ufunani kodwa ufuna ukuthi nami kube khona okulalelayo kusho yimini usho ukuthi kodwa enza khehla lami lokho kubonayo wena uyabona lo noma uthi mkhulu ngicela ukuthi si-check ukuthi ikuphi la ekuyinkinga khona yabo ukuze sikwazi ukuyiqala la size nayo uyabona ekuqaleni ngendlela elungile ukuze ukuthi mangabe uthatha into noma uzothathela amakhubalo kuphela ngiqale ngikutshele mina ngikubhekile ngiyakwazi ukubona ukuthi wena unenkinga kanje nemithi le ngeke kusebenzela uthathe lo muthi lo uqala udle wona ozokwazi ukuthi ukwazi ukukhanyisela ngithi kuze kuhlangane itoho uze ukwazi uzela kababugasa sozogezwa yayibona lo uke wakhuluma ngento efana namakhanda engulube konke ukuphakamisa abantu kuyenzeka umuntu afika athi babugasa ngifuna lekhanda lengulube kodwa uthi mawumbheka ubona lekhanda lengulube ngalisebenza mhlawumbe ufana nosisi waphandanisa lwidlozi lapha ezongasebenzi lento bese ufuna ukumqala eqaleni before iyenzeka into kanjalo mayike yenzeka ba responda kanjani abantu to into esifana le kuwena khehla lami
Ngizoqalisela nje ubona abantu uthothi bazobonga ngekhanda lengulube ukusebenza kwalo. Lento isuka la. Once wafuna senze lokhu okusuke kukhulu. Uyabona lonto. Angikwazi ukubana ngiqalise ngisesiyosha lokho ya. Bayazi abantu abaningi. Sisusa phansi nabo. Uyabona lonto. Before ngenza into kuwena bangabe senza lokho. Kumele ngiqale ukuphakamisa ngabe ukuthwesa. Uyabona lonto. Kumele ngiqale lapha ukulahliseni mina ngiyatshela futhi ukuthi angikwazi ukuthi ngikunike leyo nto. Ngizoqala senze lokhu ngokulahlisa bese ngiyabuya sengivula inhlanhla yakho ukuze ngithi ngifake into kwena egazini sengiyifaka nje vele sengiyayibona ukuthi hayi kuyakhanya manje isiphelele so right ngisho ngikubhekile nami sengiyabona ukuthi hayi yabo yakwazi lento ukuhlangana nale ngilozo uhamba nayo nalesithunywa ohamba nazo yakwazi ukuthi idibane nalabantu osukuhamba nabo wena ngoba umuntu nomuntu usuke nabantu abasobe hamba nabo emgadini emzimbeni yeah Nkosiyami mhlawumbe elakho lokugcina sewuvala kubantu abeza kaGasa bezofuna usizo befuna inqubekela phambili empilweni yini oyikhuthaza kakhulu ngoba maningi mfowethu niyasebenza nonke yini oyikhuthaza kubantu ngokulashwa nje ngokwesintu okuvela kaGasa khehla lami mina ngeke ngisho ngithi umuntu osuke eza kaBabugasa kuyenzeka abanye ukuthi baphupha belela basuke benjani laba basuke bephahlile yabo usuke ekhaya moya enyangeni mosuke ekhaya uze ukwazi ukuthola iqiniso sukuphahlile usho ukuthi ngosuku oluthize ngicela ukuya kaBabugasa noma ngabe kuthiwa ukwazi ukukhuleka uthela isinefu uphasi noma ngabe kuthiwa wenza kanjani ngendlela ophahla ngayo usho njengoba ngiya kaBabugasa ngifuna ukubona konke lokho ngokwenza kuyimpumelelo uyabona lo uzokhanyelwa ebusuku ukuthi hayi na abanye bangiphupha belele kasho umuntu athi hayi kuthiwa ngise la ngikubone kanje kakhulukazi labantu abasobefuna izinto ke zamandla njalo nosisi lo usisi ngamshayisa khona ibhave kuthiwa ilokhuzana elisuke lifake neso lenkosi khona umuntu okuthiwa onjalo yabona sisebenzisa impande zawo sasebenzisa impande zelokhuzana zamasundu abayazi abantu amasundu asuke sebenza la khona kusuke kulokhuza khona kuba namanzi khona uyabona lonto sabuya sazosebenzisa impande zelokhuzana zokamtrini uyabona ukuze kukwazi ukuthi kuphakame izinto uyayibona lo into zakhe ziphakame kwabuya kwamathambo mase kubuya kuba amakhubalo ke kulolo bhavu lamakhuba lezilwane bayazi abantu basemakhaya kunezilwane ezisuke ezilokhuza ezini mangabe ezilokhuza ulwa nazo ezingahlihli ezingaye emuva eziyaphambili okunoma kuthiwa kuvalwe kanjani kodwa ukwazi ukuthi kulweke kuye phambili noma ngabe kuthiwa kunomuntu osuke evala izinto wazibopha noma umuntu osuke kubelethe isinto siqale sigudluze leyo nto mase sesikhanda ngalo makhubalo nangalo umathamba lozozilwane kwase kufaka uvuka kwavuswa lezi zinto lezi ukuthi zikwazi ukuthi mazifike emzimbeni nawe ukwazi ukuthi ube yindoda yayibona lo nto amakhuba la kanjalo khehla la hayi siyakuzwa baba sis elakho lokugcina nangiBabugasa osuvala uyibongela ithini into mina angazi ngabonga kanjani ngendlela uBabugasa ngisize ngakhona yabo nje kube kuyabhala ubusoyeni emzimbeni abe ngibhala ngisho emzimbeni ukuthi Babugasa ngendlela ngisize engazi ngabona wonke umuntu indlela engijabule ngayo impilo yami ishintshile senze nje ngasizakala kuyena ngiyabonga kakhulu baba siyathokoza asivale Babugasa inombolo abakuthola kuyona abakudinga abantu ngitholakala enambeni ethi 081 45 78 132 081 45 78 132 esibili ethi 061 593 0735 031 593 0735 kaBabugasa moze khona uyafona ubhuke usho ngosuku oluthize ngiyeza yes ya WhatsApp le number kodwa makuphuthuma uyafona futhi yeah nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda sibonga kakhulu siyathokoza siyazithoba phansi kwenu siyathemba ukuthi ke abantu khona abakufundile nabakutholayo abazogijima nakho ke bakusebenzisa ukuze impilo zabo igoquke ibengcono igama lami King Sipaka ngokaluqa le Black Life TV impande zama Africa seligoqa uhlelo siphinde sibonane kokulandelayo sale kahle The Black Life TV